samom početku iskoristio bih i priliku, bez obzira što znam da ovde nisu svi članovi i da imaju prijatelji naše stranke, da se zahvalim i Bojanu i Draganu i Slavku na prvo mesto na zaista odličnom radu u prethodnom periodu, u prethodnih nekoliko godina. Mi tek sada krećemo da gradimo strukturu našeg gradskog odbora u Pančevu, ali već nekoliko godina smo ovde djelovali, u više navrata ukazivali na sve probleme na nivou lokalne samouprave. I ono što je meni posebno drago i što mi je veliko zadovoljstvo jeste što kada razgovaram i sa članovima glavnog odbora iz Pančeva i sa Bojanom koji vodi gradski odbor, mi ne razgovaramo samo o nekim visokim političkim temama, već razgovaramo i o svakom selu u vašoj opštini. Dakle, vodimo računa i da imamo kvalitetne, prave, ispravne ljudi i u Kačarevu, i u Starčevu, i u Omoljici, i na svakom drugom mjestu. Dakle, zavetnici u politiku nisu ušli sa ciljem samo da se pojavimo u jednom izbornom procesu i da posle tog izbornog procesa nekoliko pojedinaca izvuče neku određenu dobit ili da se bavimo politikanstvom, ne bi li nekoliko istih tih pojedinaca napravilo poslovne i neke druge transakcije i varijante, već smo u politički život ušli pre svega na način koji nijedna druga stranka nije učinila u prethodnom periodu, a to je da se je nas okupila ideologija i program. Stranka smo postali tek posle 7 godina rada. Dakle, nismo mi se skupili jednog dana, niti imali, ja sam o tome govorio i na drugim skupovima, i u medijima, i na našem prvom kongresu koji smo održali pre nešto više od mjesec dana. Nije nas okupila ni jedna strana ambasada. Nije nas okupila ni jedna stranka vladajuće koalicije ili opozicionih, takozvanih opozicionih strana. Nismo primali finansijska sredstva niti od jedne strane fondacije, niti od jedne nevladine organizacije. I zato je put da bismo došli do ovoga gde smo danas bio tako dugačak, jer je bio odgovoran, jer smo mi u politiku vratili reč odgovornost posle mnogo godina, jer smo odlučili da sve što radimo, radimo samostalno, da to bude na zdravim nogama i da bude za sva vremena. Ako Bog da da ova stranka koju smo osnovali ove godine pre manje od 6 meseci, i također bih iskoristio priliku da se čestitam i Pančevačkom odboru koji je u maju mesecu, kada smo prikupljali potpise, se zaista maksimalno angažovao. Pančevci su nam dali preko 200 potpisa za registraciju stranke i dakle, odlučili smo da uradimo sve odgovorno, temeljno, da kada jednog dana izgradimo ovu stranku, da ona traje i posle svih nas, da traje za 20, 30 i 50 godina, da bi ona bila jedan od stubova i temelja opstanka države, vitalnih državnih i nacionalnih interesa, da bi ljudi koje budu se okupljali u zavetnicima budu ljudi koje vodi ideologija, koji su čvrsto na stavovima i temeljima našeg političkog programa. Iskoristio bih samo nekoliko rečenica da kroz određene primere ukažem kojim smo putem išli i kakav je bio naš program. Morao bih na prvom mestu da kažem, kada smo osnivali pokret pre 7 godina, napravili smo u jednoj mjesnoj zajednici u opštini Voždovac u Beogradu, gde je bilo 10 do 15 ljudi, nas 10 do 15 prijatelja, okupili smo se u toj opštini sa idejom da se suprotstavimo lošim odlukama tadašnjeg režima koji je bio oličen u Borisu Tadiću, kasnije i ovi novi nisu ništa naravno bolji, da se suprotstavimo lošim odlukama i povlačenjima države po pitanju Kosova i Metohije. Od pokreta koji je brojao 15 ljudi, mi smo sada stranka koja u svakom gradu sačeka 100, 200, negde 50, negde i više stotina ljudi. Stranka koja je samo na svom kongresu imala preko 1500 gostiju i delegata. Danas je nemoguće u političkom životu pronaći stranku, sem onih vladajućih, koje će na svom političkom skupu, dakle ne govorimo o protestu, skupiti ni 100 ljudi. Pa vi danas nemate političku stranku, pa ni vladajuću, gde na njihovim skupovima ljudi ono što se govori slušaju sa pažnjom. Tu su došli ljudi koji su ucenjeni poslom, tu su došli ljudi kojima se da, žao mi je što ću tako reći, dnevnica ili crkavica ili sendvič i nešto slično, ne bi li proveli tu sat ili 2 vremena i na silu uputili po neki aplauz. Kod nas je ta razlika što ovde ljudi dolaze svojom voljom. Kod nas je razlika zato što ljudi koji podržavaju zavetnike osjećaju ono što mi govorimo. Kod zavetnika je razlika to što niko nije ušao u stranku da bi se okoristio. I da budem potpuno iskren,
pošto mnogi u političkom životu ili u predizbornim kampanjama govore ne partijskom zapošljavanju, ne, nećemo mi ovako i onako, pa najgore dovode na najvažnije i najodgovornije pozicije. Mi ćemo iz naših struktura uvek predložiti najbolje ljude koji su dokazani u svim sferama rada i života u kojima se oni nalaze. Zato što ljudi koji su ušli u zavetnike nisu ušli da bi pravili kombinacije, nisu ušli da bi pljačkali državu. Ja svakodnevno idem, nema dana da nisam u nekom drugom gradu i razgovaram sa članovima i nadam se da ćemo i posle našeg današnjeg okupljenja ostati da porazgovaramo svi zajedno. Nisam naišao na nekoga ko mi je ponudio da pravi poslovne varijante, kombinacije i slično, već su to ljudi koji žele istinski da doprinesu državi. I zašto su se oni okupili oko naše stranke, oko naše ideologije i našeg programa? Zato što su svi drugi izigrali njihovo poverenje. Poverenje je najznačajnija, poverenje i odgovornost su najznačajnije reči, ne samo u politici, nego u životu u potpunosti. Mi imamo problem gde pred svake izbore pojedinci koriste različite terminologije, urade istraživanja javnog mnjenja, pronađu teme koje su u tom trenutku aktuelne, koje problemi koji tište građane Srbije, nude oni to tako rešenja pred izbore, onom kome ne mogu da ubede, ponude 2 ili 3 hiljade dinara, pošto je zemlja dovedena, porodica dovedena na rub egzistencije, veliki broj ljudi prihvata tu kratkoročnu finansijsku pomoć i mi, nažalost, imamo taj čuveni izborni inženjering gde se matematičkim putem donese odluka ko će biti na vlasti zahvaljujući teškom životu naših